executive member ka KHADC uba peniat sing siem haka khat artrek uno opera arhajar arpulai ula plat patba bat IT ka kalikit nyut syakahima khairim haka jingalang kablalong haying sat hasmit kani ka kalikit nyut ka regabal ais ngoba lengba ka Chief Minister's Special Development Fund Habakran na kanigasgi na kalihang UCEM ka KHADC ulaong bakum kinongelam hagisnong kajingya kabahakamat kalong halor umbam umdi bat kajing berat ikinyut. Bana kalihang ka council ki ishay kini kajing kumta ka council kelawan ra adakaan kabalatip kum ka Solid Waste Management Act arhajar arpo. Barhapo kanakaan ka council kelawan ra shibun ki kendon banla bante lakam ya kajing berat pathar ikinyut bat kani kalong kum kajing syam ka council kajing kit clear banwan ra kajing kuat hagisnong kitau. Hakani kejingalang ledon rengkat UCM kahima khairim upayam Dr. Balajit Singh Siem kilengdo ki menteri ki MDC bat kinongelam snong. Kejingakran hi benta hamman kisnong la pi ong hasom na pot nong kendong. Kejingakran benta kalong baik ba kejing ikinongelam snong ka bami ka complain le kejing ujor kalong baik ka umbam undi ka banikong ka baar ni unyun. La da bakla ini kamot kinongelam snong da de ka por thamai nong ketkam la shaweng la no ban ong kumta na buburo namar ba ka de ka subject ka ba anu kata-kata ka ba kata iya ka imlang salah ka man kasi te namar ta kadaw nakalyang jungi hadin pangila suthu la ishai ba la .com balay kani nakalyang jungi kum ka council ngilawan ra ka Solid Waste Management Act arajar apho but yakani lada penpas dan council kalau boy shulat kejala bal ayo aji muncul but halor jong kenika ak mentan nila sedang soban wanra ikendon bapher na menta ban kham te la kam shushu na menta ban like kenika jing berat pathar yiginyut syakat syabalap syabadian madya des syapo kilenti singkin kisurok bat ki jaka umbam undi dan syaki shiniki wa ki barit neki wa ki bahe tekani ketika ke bangi shim ya ka jingkit kli na kalyang jungi ringkat da ka bor jong ka an ka bla nila yo ya ka jing bencur